a bo ruak dai deuh to ma se ngoi bo pui mai atan chuan apam mai lu eti in dampabial by election a Dr. Arlal Thangtea na tlin chan le ruling party candidate Pu Sailova tlin lo chante tlai khonua karon chop chuak dona chuti rualin kan thil mu le hriat ngei te po tarlan rem lo chin au mawangin kan soi du tak kan soi chuak zo lowang ti ero a lo ang reng viau tunge tlingang ti video a khan vote share don naya ZPM hruai tu te an zam thu le MNF an phurtial tial thu te an in thlauna zat tura an be sei po asan chho tak thu te kan ron tar lang ani kha thil khan vote tlak dan an tin zone thei nuwa party pahni te din mun a hril chiang mai ome tuntrum hi Mizoram Union Territory kan ni nuwa MLA by election a eptu party voithum an tlin na chi ani in boruak danglamin atuam lo truma eptu party an tlin voi khatna ani thung kumsang kha jakwa somriat pathum khan a voi khatnan dampabial nita khati hunlaya phuldung seibiala tangkhan Congress candidate Pulian Suamakha avoi khatnan eptu party ni chungin aron tling nola rambuai boruakin mia tuam na satlai rorel lain candidate duang po anda ngam lo lai ani ba ka remna au puitu Congress in mi pui thin lung an hne chho lai ani a pusuama atling kha a om viau akum le an party hi an sarkar zuita ani kha kumsang ni somni pakhat khan tuna kan chief minister ni mek pulal du omakha serchi bial by election a eptu party candidate ni chungin aron tlinga khapo kha soizui lo taka MLA atanga bana ni wang ni in by election dang tenen abo ruak ain anglo tuntruma mi ero abial tu MLA abo ralawanga in thlan that ngai ta ani a by election nei chan tlang lon bial vong tu in van duaina ato awanga in thlan that ngai ta ani hetiang hi thilom zia ani awangin aking puite rolviau ma se ZPM candidate Pu Sailova kha atopa ding chang tura ngai ani a sarkar thar pian to nu khowar nuwa in thlan ani awangin adik ngei don poina lang politics chin chang hriale chanchin bumi assessment la tu de pon anti sual nual nge chut sual ol tak ani reng bogani engwanga rorel lai candidate aya eptu party candidate tlingta nge ni ang i han chui chote ang a chan rang om theima se rorel lai party tan tlin theina chan pathum a omin langa heng an tlin theina chan te hi an tlak thei chan vek ani bok chung te chu candidate bugri na mimal bugri na party bugri na le sum le pai thil ti theina ama saberin mimal chungchang han chui taila mimal bugri na kan ti mai candidate te theina le thiam na caliber le quality a Pu Sailova hian mi puiril ro Pu Thangtea akhan lo deu ni inalanga chu tuntruma aminol pui be sei lo zonga thila in herdang lam chan ni inalang zirna le politics a anton riat lama an sul nu chu thu ran ni se Pu Thangtea hian politics huanga athi le dam hril tu ani awangin tuntrum in thlan hi ral pui phiarin a phiar ni inalang a campaign ma hawatanga campaign dan tur felfai taka duangin a tho khatna a pen dan tur te a tho ni na a chet lak dan tur le ko ran le tlom ngai pol ma chon dan tur te campaign khar nu a raman lak dan tur te le vote thlang ma zana beram hui khom dan tur thlengin aduang lok vek ni inalang a veng vade ule ning khong threlo deuh te jinga an aw hla tur thlengin aduang sa ni inalang bok a elpui te hi pen khatte pen ni lai te na pen khala anunga chak takin han ve bok ma se mitam jok ril ru alo min man to thin ani social media chak zele thilti thei zia hria in social media rang Facebook le WhatsApp kaltlangin sarkar beina aron dara an elpui party hruai tu te thu soi fu tok lo po an soi lai la in an lo kheng man zele mo ti mai tur khopin an via ka tha YouTube kaltlangin public opinion poll la kania mi pui ngai dan lak hian an nuwa soi sep kai ma se mitam jok ril ruwa alang lian man tho thowa rina hlo pha rina hlo na chuan enga nge vote mu tam jok lo te rengang ni a thu soi ngai thatu te mil to ka thu a soi thin khan adin muna choi sang bok ni inalang minority te jinga hian ramma son na le thil lian tham pui tlin hian muna changklem hle a silsuri van tlang in khoma chol ni tina satui tak an me theina na ma an lak mek thu a soi te kha nui za thlakin langma se angai thatu trongmoi lo ni lo se sakhai khata an ril rula ne theya te tan chuan moi takani mi ma in tangkong man na khol an sem an tlin puyani ngai chuan enga nge ruai the ni khuwa ba ka sakme phak lo ten chol ni tina satui tak me an thlak le lo te lu lang ni tin Pu Thangtea a hming bula doctor ti ada a chuang kuau mai hi awan nei pui
hei hian abu ka tirit zuala abik takin namdang zinga ama ngai san na alian media an machona pianga Pu Thangtea din mun akan bel zel laya Sailova din mun a hniam pha thin le ama hnuk hniam theizong khel zui tur om thin khan ruling candidate din mun a pot hniam abik takin du lian tong mangte zinga ruling candidate du khop lo na iai ruk na alian ni inalanga chu vote tlak dan hian a hril in thlan masak kumsang hne somni pathum in thlan puya khan Sailo hian mizo vote a mu thle a chuan chung kan ti mai is block rei ek tlang dunga vote zakwa somli pakhat zetin MNF candidate pulal rin tluanga Sailo kha anea tun truma ero by election anina chungin vote za pariat chawin Pu Thangtea ane ani chuan hnuai mizo khuwa West Pholeng phuldung seile a che vel khuwa depo in thlan masaka vote zania MNF candidate chung tlak tu hian vote za som pasari in MNF candidate a phak talo hial kumsang ni somni pathum in thana mizo te zinga vote sang khat za somli pakhat loya akhing pui ne tu hian tun truma ero vote kuwa in IL pui ber MNF candidate hi a phak talovani in thlanni khuwa an khomi ding an omani phot chuan khoi khuwa point an khomi an vengmi an du sak thina mundanga an mu that vak lo pon mani khuwa tal chuan an sang thin Sailova a ero hei hi alet linga ti thei a omna veng bil bik te musang berma se a ming kan lam rik ruala kan lam tel thin an khuwa West Pholeng ero atlom zok mai ni lovin na sata kale thalina om Sailova hian kumsang nei somni pathum in thlan khan opposition candidate ni chungin an khuwa hian vote somsari pali in hne na achanga sarkar na phong vuan tu an ni hnuwa an in thlau na hi sang le zual turangai ani lain vote za som paruk lain Pu Thangtea a phak lo ve ta thungani ka khuwa tia a chalve West Pholenga lom hlo lo chan hi Engvangin ita ang West Pholeng atanga mi pahni an ding hi chuan lamata na man thei tang ni ma se BJP ticket ding ta pulal ming thanga Sailo hian kumsang ni somni pathum ain vote zathum somni parukin tuntruma hian West Pholeng biga a mutlem zoka khami truma ama lo du saktu tuna pel he ta te hian tuntrum chu ruling candidate kan khopa ngei o tilovin opposition party lam an hoita dai ni inalang MNF hian in thlan masak aya vote zani somli pakhata an mu san jok lain ZPM chuan vote somnga pakhat chawin West Pholeng biga hian ma an sonani tin Sailowan an khopa atlin beisei om chuang lo pulal ming thanga Sailo an chung le khatte jinga mi ngei a met mit zo lo kha apoi thui bok ati theyang an khomi thren khatin Sailova an du lo chan nia an soite jinga a address a po West Pholeng a inti du lo ti te nupuya nei po in kan khuwa anei du lo aza puya niang ti te ania helai thu hi chu adong song tua zirin a tho dan a in ang lo thei viau o me tin West Pholeng a michal lang tak tak engemaw zatin Sailova a MLA hi an hlau ni inalang politics huanga dai thuk lem lo le thu nei na lama misatli ave maya an ngai thu hnuaya an kun tur kha an ngai ngam lo ni in mi thren khatin an soya chu wangin a thop zong di loin a ep zongin an oma chu chon a pian le seilen na khuwa nge ya adin mun a phetta ani antia adik mai thei a thazonga mi hriat lo milar kan ti te hi mi puin an rong an bol sak thin an nia an tan mi rong bol let sak a sak deuh thin chu thil chu an nuna betlat ani awangin thlau thlak harsa antia hei hian politics huanga harsan na asiam pha chok Sailo po hian hetianga milar te nunin a kentel thil hi aneyam ni o ti te po an om mi puyan hib zia hria in National Party lian ten India rama film star lar le mi hming tha te som lutin tlingpo han om nual thin ma se hengmi te hian mi pui rong bol sakonga harsan na an nei fowa mi pui zai ngai lova ma ni du dan da poimo chang an nga thina wangin boruwa kan nei le hat thin Himachal Pradesh state chung mandi biala tanga Lok Sabha MP atana BJP tiketa thlantlin lemchan thiam kangana ronot ngei po hian mi puin an zui dual rengamo atia abial mi puite ahma ada lova ahnunga da changa nga a kha tokin an rile hat thin Tuna Minister of State for Petroleum and Natural Gas Nimek Suresh Gopi po hian hetiang boruak hi anei vele zeu thin bokani West Pholeng ti lova chuan hnuai mizo khuwa vote tamperna phuldung se a po ZPM an fal viau turanga yani lain MNF in an le thal kumsang hi somni pathum in thlan khan Sailo hian phuldung se ya vote za in MNF candidate kha anhea tun truma ero vote ni in MNF a phak talo
vote tam na kho nia ZPM in MNF an ngam lo kha an ta na poi zual vote tlem na khuwa chuan an in thlau na asang thei si lova hetiang deuh bok hian chuan chunglama kholian ber re eka po ZPM in thlan masakan phak lova in thlan masaka vote za somnga pathuma ne na changkhan vote somri pali chawin ne na an chang thei in thlan masakhan chuan chungbi ka reichuka chi MNF an chaka abak zonga ZPM an sang zok vek tun truma ero kholia MNF an len zok mai baka in thlan masaka in hlattaka an omna khuwa te khan an in buan tok ta hle hei hian chuan chunglama in thlau tak ni thin kha in serialin asiama chuan hnuai lama engte ual an ni chuang lo nen a bet zoka an tran pha ta ani namte naw zok minority te zinga in thlan masak ngai tu in ZPM in ma an sona kumsang ni somni pathuma changma kho pui sil suria vote za sari somni ngota in thlau kha tun truma kha chuan vote za thum somnga chawin an in thlau to changma vote pumpuya sang khat zani somrup te mewa in thlau kha tun truma kha chuan vote zanga pathum chawin an in thlau to bok kumsang ni somni pathum in thlana changma vote zali somnga chaw mutu te hian tun truma kha chuan vote sang khat zani somrup pani an mu phak to Bruji nga po kumsang ni somni pathuma vote za somni pakhata in thlau kha ZPM in ma an so na wangin vote somli pakwa chawin an in thlau to a minority te zinga an in thlau na hi sang khat za thum somriat pakhata trengin zanga somnga pahnia atlathador ZPM hian ruling an ni nuwa minority te zinga MNF ne na an in kar hi vote zariat somni pakwa zetin anti zim ti na ani chu ma se minority te zinga ma son ngot chu atok zolo ZPM hian ruling an ni nuwa namte naw zok te zinga ma son an in base ang ngein ma an sona kumni empo tlinglo chung hian asang ber ni ero an in base ngam big lo changma le brute zinga vote za sari vel an mu thei chuan mizo zinga an chethut don chuanga an rial lo wangin ol sam takin an chak thein an ria ma se mizo khuwa rorel na phong vuan lo tu zokin an lo nek sor ne dewa atopa angui zoka an trangta ani Rorel lai hian polling station somni pakhata nena changma se vote tam na khuwa an that lo baka an in thlau na asan thina wangin polling station som pariata nena chang MNF an ne dalova sarkar na thok vote kan ti mai postal balota le zel po MNF an la sang jok cheu hian an candidate in mi a hip jok ti atilang chiang viau ome a chan rang om thei ve bok ma se mi vengwa le ning khong hria an tamna mizo kholian deuh dewa MNF an ron kang ta vak khan an candidate laka mi puin be seina an nei sang jok hle ti atar lang sumdong tan po bungro thalo jok ni alang na na chu rala har thin adot le chuan party chungchang ZPM outlet tam ber chu Rorel lai party an ni na ma chuana ruling bial ni hlut zia le ruling MLA nei poimo zia ani a ama ero chu he aw hla hi atlana tok lo ti an vote mu da na tangina chiang namte naw te zinga Rorel lai bugri na in bu khwar chhomek ma se a hoi zau zok mizo te zinga sarkarin tok lo na alian ta hle ti alanga ruling bial ni le opposition bial ni danglam na an mu miaw lo awangin opposition bial ni po an hre lem lo ni te pon alangani tin Pu Thangtea hi MNF party chief ministerial candidate tur anga ngai na lian tak awma langsar tak ni si lowin hetiang zong hian an in zuar ani mai thei tun truma atlina kumsang ni somni pariat MLA in thlan puya MNF an sarkar bok chuan a chief minister lu don ni in an ria nakin loka CMPL an ni theina na rep chara omria kumthum hre omtor an thangri ni in alang bok ZPM hi party thar an ni a unit le block ruai tu nei that lama po party ngel nget jok MNF an la phak lo tin kho ranga an ruai tu te zinga beise yang mu lo awanga vuiwai na atama chu chuan phurna aya nual na thlenin tha tho taka campaign an harsat ZPM hian an sarkar chung rei lo te kumhni tling lo deuh chung lekin thil tha tam tak ti ma se mipuya an puan zar that tok lo baka mipui nol pui hriat thiam zonga ma an lak ne pawangin van tlang be sei an phalo an hruai tu te trong sual le thu tak hru la be na rang an to te fin fia na fia jok an nei lo awangin mipuin thiam lo an chana kong pui chelu tu ka wanga rampum mang an na are fel ma in thlan an ma chon kher bok nen ruling kan nia lom tia thlamuang taka an thu thluang chu an thla amuang suala ar op choi ang main an jang ta duai ani kho rang thut chil tura an ruat ten an thut chil harma ma a then phei chuan November thlatir lama an thut chil chawa wangin
Hlim sang tharau thiang hlim chen chilo ang main an mi le sa te an ngui man. Pol danga tanga senglu buai pui man lek lovin, ma nita sa lak le tumin tha le zung sum le pai an se na nga ya. Chu chuan pun ayin ngai o lama khoi. Ngai that luata an that na khuate an tha thlam ma ma. That le zual tuma in so nge ayin an that lo na muna that an tum luata an mi le sa te zinga ngai sak thotok lova in riat na an tu bokani. Entirnan chak makhua vot zaruk somruk paruk omna ruiduk khua hi VC po an lak fai vek na avunga an vung vet na ania. Ngai that luata ZPM hian an kalpa ma ma an mi le sa phurem ten top na nia khodang an hoisan pha. Hetiang pok hian vot zariat pariat omna chak makhua na va po an that na khua ania. Ama ero chu an pia kholian jok sil suri lama ril ru an pek luata an chhun pel satlia fova. An elpui berten an tlo le ta tam tloa. An chung let ayare an thutjil paya wangin. Vot somruk vela sang jok tura in ngai kha khuta an ta zoka. Hetiang hi soitura nual ome. Fruai tuluten tual chung fruai tu te tha an ti chak tok lo wangin asa se tak taka kutke ata na mantur an tlachama. Silent period a bial pon lammi an thei to lo nuwa party pani te din mun ayin thlau ta ni inalang. Ro relai an tlin lo chan lian tak pakhat chu ep tu party te naw jok. Indian National Congress le BJP an che thei lo lutuk le vote an hui ta lo lutuk kha ani ome. Congress hian kumsang ni somni pathum in thlan ai khan vote zasari pani in an mutlem zoka. BJP in vote zanga som pakwa in kumsang ni somni pathuma an vote mu zat an phak lo bok. Tlin in be sei lo party pani mi le sa te hian F210 an beiron ro relai party ti chak ai chuan an F2pui MNF ti chak an nial lo zoka. An candidate in mitalo la zok bok nen. MNF in kumsang ni somni pathum in thlan aya vote zasari somruk pathuma an mu tam zok lain. Ro relai hian vote zali somkwa pathum chawin ma an son ta a. Kumsang ni somni pathum ayin vote mu tam zok ma se an elpui berte ma son na an phak lo wangin. Tlom ngai tak chungin a tlom zoka an tran angai ta ani. Sum chungchang han soi le taila. Abik takin bial nufual. Dampa bial te anga chuan sum hi an in thlan thupui ber an ni mayang ati tur khopin sumin omzia alaneya. Minority te zinga ngat phei chuan manifesto le development ain alet sari velin sumin kongro wasuzok. Abik takin vote sanga za som pathum lai koltu changma te phei chuan in thlan lai hi sarkar jem anjen ve theina huna angain a hlok theyang bera choran tum thina. In thlan puanani phatatangin na thomu malzai rel tolowin campaign office an lualum to thin. Zingkar tangatanin zan thlengin an lua. Playing card khelin eile in an mamoa. Film kerkura tlaini tlatur clear liam theilo chi te in bok rangin chun lo na an lem trana. Kuvale biri an lama motel. Na an thomu mallo chunga an ni tin ei khop nen. Khi ngan mamo rang te khi niang nar taka pek an ngai baka. Hlim taka vote an tlak theinan. Mahatma Gandhi lulem chuan na le khapek rol ruk an langai cheu boxi awangin. Candidate sum nga tren lo tan chuan an zinga tlak na dahar. Candidate tu emochu aboro khan traviau ma se. La ito na sum nei lo wal a hoi hil ang main vote thang nia a hoi hila. Anta na nun hlan huam nia lang te pon kachan tur hi don vela ti in pian moi lo khopa sum pai pon theilam an hoi san le nge thin. Engam wazatin mi bum na chang khreto ma se anol puin in thlan den chena mal som na petu an phat san mo hlea. In thlan kai hnoya ham thran na an don te chu an development riat thiam zong ani awangin a thran pa in development an be sei to ngai lo thung. Vote thak ma zan hi an sum tuak zan ani thin. Tun truma po khan vote thak ma zana tlin in be sei lo party mi le saten an ho tu te hne na tanga an be sei ang thil an don lo wangin party dang pui zai an rela. Kum hlui thla zanang main vote zong le vote the thang tum an in sul pel tlaivar thak a zon in zan ni an tlaivar. Kut pui ang maya in thlan mang thin te chu a hloma vote the thang na tur zong in atle dul la. An vote a hlom miawa wangin a dor fu tu party tan khi ta han pha na thamani. Vote khat nei theu po cheng sang nia lung oi thei mai te. Cheng sang nga aya tlema lung oi thei lo te. A chung ku ang zonga cheng sing khat le cheng sing ni sanga in chiarte an ni fur hlom. Langsar taka party von lai nei te pon in thlan ma zana development rangchi an be sei ve tho wangin
Party dang atanga an som lu te lung oi na zat em ni lo ma se bong sake ji ni leina angvel tal an be sei thin hetiang huna tak hian ani sum nei lo wal le sum nei wal an in thlau tak thin ni ka chhun mu manga ka hmu danin tuntrum by election a khan ZPM candidate hian ati ratanga ato phlengin sum le pa ya akhing pui al phak lova in khan ma zana al phak lo le zual hei wang tak hian an mi le sa engemaw zatin changdang an kansana khofing cha maloka party dang atanga an som lu ve te po party dangin man zoka an lo dor ve thowa wangin an thlung hnet theilova ka vote tum kha ka vote rem to lo ti in lukhum chin chia na chunga mi zok an met ta clear ni in ka mu khitiang khi thil om dana ni ta ka wangin nam hnu fual zok te jinga ruling bo ruak thatak kha a enga chuaya kang sang ve via walang te kha an hniam tarai rai mai ani tun trum hi Pu Thangtea hne na ani tuntrum in thana khan an campaign dan le ral rel dana ro realize ZPM du khoplo na omma se apum puya lakin an tang rual le a an thei top an chua tak meu tinon le don po ni se kha lo liama tran lak khachu a har sa toang heti mek lai hian MNF an tang rual tok loem ni o ati thei campaign vungwang lai takin general headquarters foi tulok tak ten by election ne na in kung kai thui lem lo bial pon le ngala program an lo siama an mani mai ni lovin campaign na lama an mi poimo ten an troi o mangai an candidate hi thahnem an ngai pui tok lom ni o ati thei hial an candidate tling zo ta lo se chu hei hi an chuan lama mangin an tlin lo chana anin mo pu nge yang amai ro chu ati rata ato phlengin Pu Thangtea atangko tata changma le bru kan ti mai nam nu fual tamna wantlang in khompo se ain house to house man to man a campaign in omji anei jok ti a hrechianga chuba ka lusun an ni na den chenin a sen so asang du boknen ari bung zong in program an siam tam lo viau politics sa ton thriat nei lo puchal ro sangan uiom tok lekin alo khing thatoa a aya ton thriat nei lo le zual footballer jezelal pek luan alo pet thlazui to bongnen palian zok ni chunga zana kon paltlang thre omzia a rechiang zai thiam laka mual phole zel phei chu ati chi rual ani lo wangin mei ko in atanga abial pumpui voi rukte me ufang chuakin a belina belhan a khotual mi te ai ma in an minga ko thei anga zo kang ati mai tur khopin mi a hretam mana abial chung mi te contact number phei chu anga anaro Mizoram politician lar mewin an phone number adil mai ni lovin chumi khami chu kania in mamo huna omta ka phone number hi lo save ver o ati china chuan an poya soi ran pa te ani ngot lo chuan huat har deuh turani khoi lai nge an nip lai khoi lai nge chut non in omzia anei lo na mun tu nge chibai lo tur engtik huna thom chua engtik huna ngoi tur nge ti mai ba ka in khom na tur le in khom lo na tur thlengin na ria a hriat chian na hian omzenein a chet tir thil tam tak soi tur omma se tuntrum by election a chak chan kha ruah man na fel tak nena a tho rima wang le a beidon du lo wang ania chu wangin MNF ne an ain Pu Thangtea ne na anima zoka ale lamtan po ZPM tlom na nilovin Sailova tlom na tiin a ming vu ataila a in me lo chuang lo wang chua